never crying again, and praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. No more night. Sige, kanta. No more pain. No more tears. No more tears. Never crying again. And praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. No more nights. For the last time. No more pain. No more tears. Never crying again. And praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. We will live in the light of the risen Lamb. We will live in the light of the risen Lamb. Oh yes, amen. Thank you, Father. Iti kadam nga Diyos nga nang-i-prepare ka na kami. Iti forever nga pagyanan nga full of lights. At sikat kang runaan ng alawag. Kaya iti Lamb nga iso ni Jesus. We believe, Father, nga na ito'y iti the best. Nag ito'y iti the best nga promise mo ka na kami. At iso iti dapat niya makita in Christ Jesus nga kapintasan nga dapat mi nga matagikwa. So i-commit me, Lord, kaditi pa nag-adal mi sa psalm nga makita mi iti kang runaan. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. So, tatayo manan, tuloy-tuloy lata naging promises of God nga i-receive in Christ. At kasi naibagbagak, nga iti importante nga may isa, kada tayo is the manifested presence of God. Nga work ka mang backup, itiradya nga promises when no word nga manifest kada tayo. Hallelujah! So, tatamanan, kaya't kung ay pakita, di may isang ikasta tayong agbyag, kas nayaban iti kingdom of God. Di may isa, kaya't na Apo Diyos, nga makita ka na tayo, kaya't suday, panagserbi kanya na, nga sunod di may isa pagpupluan, the blessing ni Jesus. Mabantayo ti Job chapter 36 verse 11. Ito yung i-start. If they obey and serve him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment.
Amen. Again, basa. If they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Amen. Amen. Ada ini condition ni John. Ada if. Amen. Yes. Ada mat dua. Nga makita yun dyan. If they obey and serve Him, they will their days. Anda di kasaramang spend iti days prosperity. Years with contentment. Amen? So, dahita iti message tayo tata. Dahita days in years. Amen? Hallelujah. So, ti ayan na ijay if they obey and serve Him. So, nga dito obedience tayo, muna nga talakayan tayo jay if they obey and serve. Hallelujah. If they obey and serve. May jay obedience tayo. Ada duwa nga obedience dito yung Bible. Obedience under the law and obedience by faith. Kita nila obedience under the law and obedience by faith. The obedience by faith, so kanayon tayo mabasa, ijay Hebrews chapter 11. Tayo nag-obey ijay obedience by faith. Hallelujah. The obedience under the law, so jay obedience, babani jay law of Moses. So na jay obedience, iti Parisiyo, religious people. Obedience, iti kuwada gijay, iti linlintag. Okay? Nadjay obedience nga self-righteousness nga klase ti obedience. Kailangan makita yung ti difference. Obedience under the law. Mapantayo dyan nga muna na. Ulitin tayo man dyan Romans chapter 10 verse 1 to 4 nga verses. Brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God. They are zealous for God. Talagang serserbi na gito eh. Napapati na gito eh. Okay? Ulitin tayo verse 2. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Pagkitaan nyo Haan ka na i-base ijay knowledge. Okay? So nga haan nga amin nga panagserbi, panag-obey, ket right, or ada ijay right knowledge. Dito ijay under the law. Tuloy? Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Okay, no, kita nyo rin that is zealousness na.
Ada ti gaget da, tinadyusan. No, kita nyo matpiman, iti Parisiyo, Sadusyo, talaga nagaget da every Saturday. Ada daw nga kanayon di temple. And then gagatan da unay, nga pagtulnugan tilinlinteg ni Moses. But in mind ni Jesus, ni-reject da ni Jesus. Why? Iti panagubube na kini Lord under the law of Moses. So, dapat di one time, ako na ni Moses, tipatyan mi. Tanagsaon ni Apo Diyos kini Moses. Kaya tanda pinilip ni Jesus. Imbis nga daday law, kaya dagiday sursuro ti prophets, nagsauda about Christ. Okay? Aduy jay lintag, ti pangkitam nga da Jesus nga umay. Even dagiday sursuro, dagiday prophets, da Isaiah, Jeremiah, kaya dumapay. Pero kaan nga binilib, dagiday Parisiyo kasi, jay law of Moses, jay 5 books nga diyay, ti basis da. From Genesis to Deuteronomy. Ti book da. Tayo duma pa lang, masarsarakan pa lang kami ni. No makita yun day, teaching tayo how did we get the Bible, makita yun day. Ngahaan nga nagigiddan, nga nasarakan dagiday books. Amen? So the 5 books of Moses, ada dagiday scripture ijay about Christ. Ura ito by Genesis. Ada ni jay about Christ. Nalipagkita nyo about Christ. Jay anak ti babae, nga mangpayat ti ulon ti uleg ni Jesus siya. Ano ba jay umay to ti prophet, kakaskin ni Moses. O nagijay kat ni Jesus si matuktukoy. Hallelujah. Pero handa binilib nagijay. Iso nga, nag-establish da ti sarili da nga panag-obey. Nagagat da. Nga maan nga by faith. Nagagat da nga agserbi. So nga da tayo, kuna kuma. Haan nga batayan, da kinagagat tayo. Nga agar aramit ti, i-examinan nyo ijay. Dahito ba panagsaserve ko kat obedience by faith or obedience under the law? Or obedience iti human knowledge? Because the obedience by faith, magita yung Hebrews chapter 11. Okay, so no mapantayo dyan, ura start tayo, ijay, verse 3. Hebrews 11 verse 3. Titok-tokoy pa na ito, ito ay obedience. If they obey and serve Him. Amen? Ngabti kayat ko ngay parwar nga obedience, obedience by faith. Hallelujah. Sige. Verse 3. By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. By faith Abel brought God a better offering than Cain did. By faith he was commended as righteous, when God spoke well of his offerings. Oh, kita nyo by faith, by faith. By faith Abel still speaks, even though he is dead. Oh, si blood ni Abel. Mas karkaro jabi blood ni Jesus. Amen. Tuloy. By faith
Enoch was taken from this life, so that he did not experience death. He could not be found, because God has taken him away. By faith ni Enoch. Tuloy. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Sige pa, ituloy. And without faith, it is impossible to please God. Yan. So without faith, so it is impossible to please God. Even your service. No na jay panagsaserve mo, kat saan nga by faith, it is impossible nga may ayo ni Apo Diyos isay service mo. Panagserve mo. Ti panagserve nga makaayo kini Lord nga mang-spend iti days in years na iti prosperity and contentment jay obedience by faith. Hallelujah. So nga haan kayo kumama di save ijay obedience under the law or obedience under iti human knowledge. Obedience by faith. Ti kailangan nga rumar. Hallelujah. So, the obedience by faith, iso di pa nag-ubim, iti binilib mo kini Jesus. Nung asmarigan binilib mo nga ni Jesus, iso ti righteousness mo, agbiag ka ti righteousness, gapo kini Jesus. Ti pag-ubiyam ni Jesus, nga righteousness mo. Hallelujah. No kaya't mo ti agserve ka, gapoy dyan life mo kini Jesus. Kasjay, amin. Okay, number 2. If they obey and serve Him. Kasano ba natin panag-serve? The same. Ti panag-serve by faith lata. Mapantayo manan dyan. Dito yan. 1 Peter 3:9 ingana 12. Do not repay evil with evil, or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you are called, so that you may inherit a blessing. Nayaban ka tapno inhi. Tawidom ti blessing ha. Amen. So nga ti blessing ka na tayo tawid. Nga ba kailangan ti ag-serve? Tapno rumwar. Amen. Tawid mo na dyan. You need to serve. Amen. Ano kuha dito yung Bible? Teaching tayo about panag-serve kini Lord. Pero, step by step nga dalan tayo. Tuloy. For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Okay. Sino timang kayak? Nga mangkita iti aldaw na nga narangay. Anya ti bagan the Word of God. Sige, inayan tayo. Ilocano tayo man. Tapno, maala tayo. Sige, Ilocano. As wala tinasantuan asurat, siya sino man nagkaligagay itinarasak kinarangay panagbiag. Masapul asaan ang mga patases, saan nga pulpul. Kasam, nati-service saya. Madamdamas, ako ibaga. Sige, next verse. Padayon na tigakas sil agaramit itinaimpaw. Binulo na tikapya iti amin akabalan na. Verse 12. Kasi matang piapo kadagiti naligdan. Kat gaggan na dagiti kararagda. Ngan usuro na dagiti agaramit itigakas.
No. Okay. Nga ti kasante agserb, kini Lord, nga mang-spend 80 days in years na, nga narangay. First, your mouth. Serve God by your mouth. Nakaskas daw. Tiyan mo tayo nga service lang ket de aramidem. Han nga de isawang. Pero ti service tayo, kini Lord, kaduan ngiwat. Ngiwat kag serve. Hallelujah. Jo, madin sa tirado, mati. Ti kayat da. Jay service nga tithes. Laeng. Ti kwa gamin, di pa nag-serve. Ngiwat ti maysa. Hallelujah. Amen. Woo! Sige, basahan tayo. Nagiti scripture nga na duma. Hebrews 13. So nga ito usaran nyo, kapag serve your mouth. Naititid na kini Lord ay. Nataramidan na kini Lord. Oh, praise, worship. Amen. Sige. Papan tayo Hebrews 13, verse 15. Sige, basa. Taod ti bibig. So kitaan nyo rin ay. Mapanto ti English. Baka isuti maawatan nyo. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God the sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Oh. Kasi di pag-serve. Yan di pag-serve. Your mouth. Kailangan ti ngiwat mo ag-serve. Kini Lord. Ito na di sacrifice of praise. Pwede sacrifice of praise no minsan. Ada da jay time nga kasla hangka nga maka dayaw because of your situation. Because of your problem. Nagano. Pero itad mo lata. Tadajay, iti service mo. Iti sacrifice. Nga berberukan ni Lord. Diya aggapo, diya ingiwat mo. Malagip ko manan. Idi, dati time ngay sursurok na ito eh. Idi, medyo nabayag na ito yan. Ano na kita gilaklako nga, diya market. Kaya tiso dati masursurwan. Kaya tin may, dadjay, nanggag kumalang may isang pastor, nga apay kano, nga dagijay agilaklakoy jay, kung conformity mang mangyari kadakwada, haan nga rumangrang ay tinegosyo da, lagado ti madmadi nga mang mangyari, so na-preach na ito nga ag-serve kayo kay ni Lord. Ti pag-serve yo jay ngiwat yo. Tay jay markitan, amuyo, ado ti chismis si jay. Chismis na gamin. Haan nga day, nga makayayo jay ngiwat na kini Lord. So, because of that, the blessing of God, hanga maka-flow. Tadyay ngiwat na, hanga agsuserve kini Lord. So, insuron jay pastor. And then, nalagip kumot lang. Tata. Nga iti pag-serve kini Lord, not only your money, not only your body, your mouth. Ti berbiru ko na kada tayo, sacrifice of praise. The fruit of your lips, giving thanks to His name. Hallelujah! Amen! Oh.
Iso ano sublan tayo na jay 1 Peter chapter 3. Mapantayo man rin dyan. Verse 9 and 10. Basahan tayo. Ulitin tayo din. Dio bansan na itinarami na kayo Dio ilunod na ilunod na kayo. Anya di pang ilunod ayan. No, minsan, ngiwat. Wan akers nga ro tilunod. Anya pang ilunod ayan. Ngiwat. Anmat nga sakat pang ilunod, ngiwat. Sao. So nga hang kayo nga sumanao. Ti curse. Because naayaban kayo to inherit the blessing. Tuloy. Huwag niyo kitin ang bendisyon ng ila ni Diyos. Magsipot ay hindi nagkaroon na kayo ni Diyos. Tingkarin na ang bendisyon na kayo. Oh. Verse 10. Pas natin ang santuan na surat. Sa sino man ang kaligagay, itinaragsak, kagarapay, at panagbiyak. Nasako na saan ang magpadapas. Saan ang Amen. Woo! Iso nga dyan iwat yo. The first. Usaran nyo tingiwat yo to serve the living God. Naala yun? So nga dyan iwat pag-serve kini Lord. Baka kabay mo, tingiwat pag-serve kini Lord. Number 2. Okay. Your body, of course. Your body. Sumurot yung bagi. Amen. Sumapan tayo. Romans 12, verse 1 and 2. Dawalat malod ka kayo, at ako'y kinaitatala na asik ni Diyos ka kayo. Ipaayo kuman ibagiyo akas baton na sibiyan. Nasantuan kay makaayayo kay Juana. Dahito'y tipudno ang panagdaydayaw at bukod ka kayo. Which is your reasonable service. Bagi. 1 Corinthians 6, verse 19 and 20. So, ginatang na your body to serve. Pag-serve your body. Si basa. Iyo kaya mo at ibayo at templo ni Espiritu Santo. Iyo kaya mo magtagal kada kayo kayo'y na Espiritu ang inilag ni Diyos. Saan nyo makukuha ibayo, nuligat kukuha ni Diyos. Amen. So, pag-serbiyo, saran nyo ti bagiyo. Okay, number 3. Nga pag-serve, kini Lord. Nyabay, tiyan mo yung. Of course. Number 1. Nga dapat yung amon, tag-serve, kini Lord, nga by faith nga kunak, your heart, your spirit. Sa spirit mo tag-serve. No kita ito tag-dayaw, spirit. John 4, 23-24. Di same mo lang na ito'y. Your spirit. So nga amin, spirit, soul, and body. Amin na ita kinasiasinom. Dapat kini Lord kag-serve. Si basahan tayo rin. Sapsapulan na ba? Jay spirit. Jay in the spirit. So tadi jay heart. Ada jay time kinuriktar ni Jesus. Dagi dayaw ko na.
Nagito yung tataw, dayaw nagtingiwat na, ngam jay puso na dayo na kanak. Pero kada tayo no, in the spirit kan, jay pusom asidig. And then, serve God with your money. Serve ka kini Lord, pati na ganyan material things. Nga daking ka. Use it. So, anay baga-bagat nilawal palabas, aan kayong ag-serve, iti material things, use material things to serve you and to serve God. Today na mamayan, iti mo may spend, iti days in years mo, nga prosperous. Hallelujah! Sublan tayo na jay 1 Peter, chapter 3, verse 9 to 12. Do not repay evil with evil, or insult with insult. So nga, okay. Notatag, bibiyag tayo kini Jesus niya. Dadagitidanggan tayo nga wrong, may bagbagada ka na tayo evil things, bad things. Hanyo, sumsupapakan diyay. Ang kayo nga gibalbales. I-bless you lata. I-try yung i-bless. Nga uray kasla, kaan mo nga kaya, i-try mo nga i-bless. Padasin nyo tayo kararag, nga uray narigat nga ibkas. Padasin ba tayo nga ibkas? Lord, bless him or her. Kasi lata. Try yun eh. Because saan nga nalalakang aramidan, pero we can do it. Pabaan day, tulong the Holy Spirit. Amen. Sige, tuloy day. Repay evil with blessing, because this your role, so that you may inherit a blessing. Nya, tikasam. Repay evil. Yan. Bendisyonam. Ay, nagrigat tayo ito, tikunayo. Pero wala tayong magagawa. Talaga kasta ti rules, ti kingdom. Dahil ti law of faith. Ti law of faith kasta. I-bless mo, di mangidadanas ka. That's the law of Christ. Nagrigat, pero kaya tayong aramidan with the help of God. Woo! Markalo pamilyang di mga rarami. Nung namati ka kami, nang namati ti asawa, anak, so number 1 nga persecutor. Nung naalam isudan, ti kakabsat mo manen. Nung naalam mo ti kakabsat mo, dagida kakasinsin mo. Nung naalam di ay karubam. Nung naalam di ay kaduwang mga Pilipino. Pero lumaulawa di ka sa mga mangi-apply. Tano na kayam jay first, karkaro makayam jay second. Yes. Amen. Hallelujah. Kaya may isa nga pagnaan tayo ngamin. Yes. Ngaan tayo nga may deny. Or han tayo nga malabsan. Nga han tayo nga nagnaan. Yes. So nga kailangan nyo nga baliwan lata. Jay word. Ijay ngiwat nyo, serve God. Okay, next. For whoever would love life and see good days must take their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Kita nyo. Sige, Ilocanom. Kasunayan ng santuan na surat, siya sinuman na karigagay itinaragsak kinarangay. Naragsak kinarangay, ha? Amom naragsak ka, no? Awanti.
Awan ti impanam nga sakit tinakam. Tilang naragsak nga tao, di awan ti impanam nga sakit tinakam. Di awan iti bitterness, iti unag. Tim impanam nga sakit tinakam bitterness. Na di ay apro, pait, pariya iti biyag. Di awan nagragsak mo, no na pait. Iso nga, dahito ti advice. Kasunod na San Juan na surat, siya sinuman nga taligagay itinaragsak kinarangay ang panagbiag. Masapul ka saan ang mga padakas, saan na abulbul. Ano nga supapakan tidakas? Tidakas. Hallelujah. Naalayo. So nga dagitoy mati nagnagnaan tayo. Siya pinadpadas ko di ay. Misan irasunak eh. Paisuda lang ti dating iwat na. Paisuda lang ti kaya na ti agsaw. Pero, dinadadal ko, counseling ni Apo Diyos ito eh. Kaya't ko nga naragsak. So nga kaya't ko, kay apply na ito eh. So nga di rugik kay bless, nagiti mangi dadanas, nagiti conforme ibagbagana, nagiti mangi lunod, di rugik kay bless nagiti, and my prayers, gana may kat nagiti bitterness, imimpinan nga sakit tinakam, idyo unag, nga nasasaktan, tanuwabalin ko ma, awang kumati mang pasakit, di ba? So ano, minsan ti kararag, Lord, awang kumati mang pasapasakit. Nga madalatamot. Ano ti umay kanya kunada, pastor, pasardengem man ni diyay. Tanisuman na o. Kunak no pasardengek dayta, agsa umanen day maysa. Kaya da bangir. So no pasardengek ta de dua, agsa o day maikatlo. Awan ti papanam, dito'y lubong nga awan tag sa uking ka. Numayat tar aramidam adalatag sao, numadi ti aramidam karkaro. So nga ti kamayatan na lang, agbiag kalatan kini Jesus. Kat no addaman tag sao, ti madi, ti advice ti Bible, han mo nga pasardengan, ti ngiwat na, no di ka ti pasardengam, ti panagsasauda, ti panangi-apply mo, ijay life ni Jesus. Jay kang agurnong tibigkang, ijay ulo da. Timang pasardeng ijay, jay ikastam nga mangdil, ijay nga spirit. So kaniya tata, rugdugik nga mang kalkalap ti balita. Pero irugrugid ang sumang sangpet, tagiday sumanao idi, nga umaydan agpakpakawan. So, adadan, pakawanan da kami pastor. Adutin sa usawang mi. Ngam tata, nakitak, madigayam diyay. Suri pastor. Sige, mayat tayo may ka. Ken mayat ta na-realize mo. Ni Apo Diyos lata ti mapadayawan. Enjoy yung lata ti biyag mo kini Jesus. Urayin tayo day daduma. Kasi, sagsagay sana mo tanan nga umay. Ti papastor. Nga umay dan nagpakpakawan. Tin sa usawang da. Nga nagkamamadi. Woo! Iso nga timang patal na. Hanga ding kaaputon. Jay ngiwat na. Timang patal na. Jay life ni Jesus. Nga may apply mo. Hallelujah! Daday gaminti kasta na ngay. Dadoy
Ito agpaidalan nga iti spirit nga dito kinda jay patayon nyo nga jay flesh nga kunana. Iti Galatia 5:24. Mapantayo ka di jay. No kasano mapatay tayo lagi jay. Tapno ma-spend tayo ti al-aldaw tayo nga narangay. Kinaragsak. Nga uray adu iti ang mauawatan dito lubong. Okay, Galatia 5:24. Iglansada tidaan at kinatauda, agaman ti aming agagtan ken nainagaan at tagagay. Okay, English. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. So kitaan nyo kadi, ti adda ken ni Kristo in crucifiedan, jay flesh da. Ngam da tinggal ti question. Kasano nga ta parang i-crucify da? Ta siyempre, adadalan tayo mat. How to crucify the flesh? Di na ilansa ngamin ni Jesus. Ti inlansa na ti sinful nature, di ba? Our old man was crucified with Christ. Romans 6, verse 6. Isukat the message si cross. Kada tayo, ang aday ibaklay mo terigat. Di ko na nga, ti sumurot ka niya, ala na ti cross na, kaya ti baklay na ti inaldaw, katsurutan dak. Wala. Inaldaw nga ibakbaklay mo jay cross. Isu ano rigat ti kunami jay, ti inaldaw, no, awan rigat mo, kailangan mangala ka, kasi awan krus mo na eh. Para ka nga makasurot. Tati sumurot, masapol at krus na, everyday. So ano, ti understanding mo ijay. Nga ti sumurot kanya, kay baklay na ti krus na. Katsurot ang dakti, kuna ni Jesus. Ket rigat ti kunam di krus. Kailangan nagbiro ka ti rigat tinaldaw. Tapno ada krus mo tinaldaw. Tapno makasurot ka. Tano awanan ti awit mo. Kan nga makasurot na masapul nga rod. Nga ada krus mo daily. Ngamno kasi madiyumat. Tati kayat na ngayon nga sawan niya. Self-denial. Deny yourself. The sinful nature, deny sinful nature, crucified that sinful nature on the cross. Ibaklay mo, i-crucify mo iti flesh daily. Dahil kaya't nasa hundi ay, so nga dagitin mo, una kakadwa tayo, mayat tay cross data, ijadang ilanlansa, jay sinful nature daily. So nga, ibabaklay na jay message of the cross. Ngay jay cross, not tayak jay old. Not tayak jay hatred. Not tayak jay bitterness. Not tayak jay curse. Not tayak jay sinful nature. Not tayak jay naiko curse. Not tayak jay mangilunlunod nga tao. Awan ako ni jay. So ngay jay mo may crucify. Naalay ho? So nga day ko na nga believe by the Spirit. Kas jay. Di ba that day flesh and spirit nga fruit dito eh? Galatia chapter 5. Amen. 22 to 23 fruit. 19 to 21 fruit of the flesh. Sana ko na in the verse 24 nga in-crucified at the flesh. Ano nga ito na i-crucified? 19 to 21. Dahil ito na i-crucify. Dahil ito in-crucified, dahil ito cross. Kat tirumrumwar, chay fruit. So ano ko na nga, agbiag ka in the spirit, agbiag ka ijay fruit nga dayay.
Agbiag kay jay love, patience, endurance, humility, meekness. Jay tikayat na asawan. Hallelujah. Ijay may kukrusipay. Jay old. Nalpasan ka ni Jesus. Pero si kamat ilipas mo. Crucify mo matanan. Ala umunday cross. Tapno ada pangilanlan saam. Ijay old. Amen. Amen. Katno ilan sa medyahe, kailangan matay. Taagungar ka. Ang kagpapatinggay jay cross. Kailangan may tanam, taagungar ka. Ijay new life. Palakpak ni Jesus. Dajay ti mang spend iti days or years na ditoy earth nga prosperous. Han nga under the law by faith. Amen. So ituloy ko to no next. Dagito di prove the presence ni Jesus. No biliban nyo na dahil nga na pinatiyo ka ni Jesus, i-manifest jay Holy Spirit, ijay spirit, soul, and body tayo, can ijay material things, nga blessing tayo. I believe in this. Hallelujah! So nga tumakdar tayo manan, ta dagito iti pa-confirm you ken ni Lord. Ta iso ti confirm na jay sa una. No may be-preach sa una, i-confirm na. Woo! Hallelujah! Amen. Ni Jesus latatayan na rito eh. Ngam ti panagserbi, usaran nyo ti spirit, soul, and body, your mouth, so ti pag-service sa'yo kini Lord, even like the material things, in Christ, nga ramidan tayo. By faith. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. 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 Kada ito may isa kanta nga mangitanok kay ni Jesus Christ. Hallelujah. Jesus. 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 Hallelujah. Kanta tayo man tayo kanta nga, Jesus, your presence made me whole. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Ano niyo? Jesus. Ni Jesus. Titunay nga pinati. Nagdiin mo na nga nag-serve. Nga nag-obey by faith. Kini Kristo tayo matlangman. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. 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 Oh, Jesus. Your presence makes me whole.
Hallelujah. Oh, Jesus. Come on, lift up your voice. Even the instrument. Oh, Jesus. Come on. Jesus. Oh, Jesus. Your presence makes me Transpose. Jesus, oh Jesus, Oh, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Oh, yes. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus, Jesus, oh, Jesus, Oh, Jesus, oh, Jesus, your presence makes me whole. for the last time. Jesus, Oh, yes, Jesus. oh, Jesus, Hallelujah. You're our faith, the finisher, perfecter of our faith. Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Oh, Jesus, Your presence makes me whole. Your presence makes me whole. Your presence makes me whole. brothers and sisters, iti kadakalan nga mensahe. Kayat ko nga maawatan nyo dito ni Jesus nga nagiiyan kada kayo. Timaysa kayat na nga bunga kayat kay service. Kayat na nga bunga tayo ti panagserbi. May sunay to earth to serve people and to serve His Father. Di na-receive tayo na Jesus. Na-receive tayo na diyang Allah. To serve the living God and to serve other people. So now, di pa nag-serve. Kapay number 1, ngayon parang ko kada kayo to serve God with your lips, with your mouth, with your body, with your spirit, your soul, and your material things. Sumanipot tatang. Kitaan nyo tipakaus usaranan. Kitaan nyo tipakaus usaran kagiti amin nga party it kinatao yun. Because ginatangan ni Jesus dayta para agserbi iti Dios. Sungahan mon o saran na pagserbi iti enemy
your spirit, soul, and body. Para kini Lord dayta. So nga use it to serve God. No dadagiti situation. Kanyo mawawatan. May mayat ngay tal na yun. Kaysa di suman na utayo, tirong, kaday suman na utayo, itiriri, may mayat, ngagtal na tayo. Wait for His presence. Brothers and sisters, the presence of God is so the strength tayo. Mag-serve. The presence of God is so na ito timang empower ka na tayo. Nga makang aramid ka na ito. So nga habang mag-meditate kayo, ask His presence. Tawatan nyo the presensya na. Nag-work ka na kayo. Because in Christ, the presence ni Lord ket na itadan. Hallelujah. Ano pa nagidyahin nga next? Kailangan nga makita tayo ito karagitoy. Nga topic, pero karagitoy panahon. Tandaan ninyo ni Jesus nga nag-iyan o nagyo. Ti ibunga na service. Ti ibunga na panag-serve. Ang runana na kini Apo Diyos ken itipada tayo mata. Hallelujah, let's pray. Father, amomi adupay na iti kailangan mi nga ibiyag. Nga life nga na-receive me in Christ. Ket may isa nga nakita mi nga tibiyag wano di panagbiag. Nga panagserve, panag-obey ken ka. Isu di pa nang spend me. Iti days and years. May nga narangay ken naragsak with contentment. Father, amin nagiti umay ditoy. Ipakawat mo. Nga daytoy nga klase iti biag adan kadakwada in Christ. Kaya da nga aramidan. Kaya da nga aksyon. Kaya da nga iparwar. Gapu kene Jesus nga nagiiyan kada kami. So i-commit ko isuda ken ka. We need your presence. The manifested presence of the Holy Ghost. Nga isuda ito timang empower kada kami. Tapno aramidan mi dagitoy nga sasaom nga daan pamati. Tapi natin mi nga in Christ we are blessed. In Christ we are saved. In Christ we are healed. In Christ we are strong. In Christ we have your divine nature. In Christ we are rich. We are giver, generous. So kaya mi amin na gito'y Father God. So I commit this congregation unto you, nga makita na, nga jay lifetime Christ, agbunga ti panagserbi. In Jesus' name, Amen. Amen and Amen. Hallelujah. So na Apo Diyos sa dakada tayo.